Ja Tebi klanjam ti sja soncu pravi i Tebi vidjeti svi soti. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi Badnja Duhom Tvojim svetim, svegda nije prisno i uvijek i vjekova. Gospodi, slava. Oče naš koji se na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što je na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jako Tvoje carstvo, sila i slava, Otca i Sina i Svetog Duha, ninje i prisno i u vijek i vjekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino Duhom Tvojim svetim, svegda nije prisno. I Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vijek i u vjekove vjekova. Sijatimo duša našim, slava Tebi je Hriste Bože, apostolo, slušaja, Izaije vjekoj djela i djevočenje, i rodi Sina, o milosti Božjoj arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorski Mihajlo, blagorodnom narodu crnogorskom arhijerejski blagoslovi sveti pozdrav. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Dragi Crnogorci i Crnogorke, za Hristov Božić nesumnjivo svjedoče njegova djela, smrt i vaskrsenje. Da nije bilo blagovijesti, ne bi bilo ni Božića, ni bogojavljanja, ni Velikog petka, ni subote, ni duhova. Ne bi bilo uopšte hrišćanske crkve, ni našeg spasenja. Bez vas, dragi moji Crnogorci, ne bi bilo ni Crne Gore, ni Crnogorske pravoslavne crkve. A sve se zbilo na današnji dan po zapovjedi Cara Nebeskog, prvo u Vitlejmu, a potom u čitavom svijetu. Presveta Bogorodica rodi u pećini, blizu Vitlejma, Bogočovjeka Hrista,
a čin rođenja Sina Božijega kao čovjeka označi čitavom svijetu prvi dan hrišćanske ere. Ljudski rod je dugo očekivao rođenje Hristovo, da mu donese sreću, zadovoljstvo, blagostanje na zemlji, a nasuprot tome dočeka ga neprijateljski i razbojnički. Za dugo očekivanog gosta ne bi mjesta u jednoj memljivoj, mračnoj Vitlejemskoj pećini. Njegovi protivnici sude mu, pljuju ga, razapinju ga na krst. Slična bješe, a i danas je sudbina naše Crne Gore. Značajni velikani svijeta nazvaše je slobodnom zemljom naše planete. Divili su joj se kao simbolu pravde, nepokornosti, istine i slobode. Današnji velikani vide u njoj velikog hrišćanskog mučenika razapetog na krstu, koji strada samo zato što više od ikoga širi barjak na kome stoje načala i najviše principi hrišćanstva. Ljudskoga roda, čovjeka, od kako postoji na našoj nemirnoj planeti. Neka neki nas gaze radi svojih ličnih interesa i razapinju nas na krst, kao nekad Sina Božijeg. Na stolici Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru, izrazu moći i autoriteta crnogorske države i njenom simbolu, ne šedi njegov nasljednik, niti se na Ivanovom guvnu nalažu crnogorski badnjaci. Crnogorci, vjerujem da ste svjesni vlastitog raspeća, jer vam Božić ne može čestitati onaj čije je srce nečisto, ispunjeno mržnjom, zlobom i klevetom. U službi širenja nacionalne i vjerske mržnje, koja još uvijek nekažnjena. Ruku nečistih pod rušenjem devastacije crnogorskih svetinja, crkava i manastira i njihovog pretvaranja u raško-moranski stil. Pojedini crnogorski političari vrijeđaju državu Crnu Goru i njen noseći stup Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Žele da istisnu kako bi nestali Crna Gora i Crnogorci. Sa ovog mjesta im poručujemo da mi znamo da te nekolike laste ne čine proljeće i da će dok ima nas biti i Crne Gore i Crnogoraca. Možemo im reći i to dok traje naše raspeće, jača naša hrišćanska snaga, razum i spremnost na praštanje, dijalog i pomirenje. Praštanje i pomirenje mogući su samo na osnovu pune istine i temeljima božanske i ljudske pravde. Spremni smo da zagrlimo jedni druge, čak i one koji od zlobe ne mogu da nas vide i koji nam rado čine svaku pakost. Poručujemo im danas: opraštamo vam radi Božića, jer ne znate što činite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, u Crnoj Gori dijaspori, sreća vam Božić, mir Božji, Hristos se rodi, Vajsino se rodi, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorski Mihajlo. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, poštovani Nikšićani, dragi prijatelji i poštovaoci Crnogorske pravoslavne crkve. Evo i ove godine pod vedrim nebom veliki hrišćanski, pravoslavni i crnogorski praznik slavimo pod vedrim nebom. Ali evo ja ću vas ukratko obratiti kakav stav danas momentalno ima Crnogorska pravoslavna crkva. Evo nas opet na slavnom Nikšiću, okupljeni oko značajnih historijskih crkvenih simbola Crne Gore. Naša prava, dragi moji Crnogorci, kao da se zaboravljaju. Kontinuirano se odlažu za bolja vremena, a sve u korist onih
koji nas istrajno, vjerski i nacionalno omalovažavaju i negiraju. Čudimo se, dragi moji Crnogorci, ovim militantnim, antihrišćanskim anđelima u Srpskoj mitropoliji u Crnoj Gori i njihovim antihrišćanskim i nezajažljivim apetitima i njihovim nadama da će našu skupo branjenu domovinu razrušiti spolja i iznutra. Sigurno neće. Na očigled demokratske Evrope mi se mrznemo po snijegu i ledu na trgu kralja Nikole i na trgu ispred dvorca kralja Nikole u Nišiću. Ne daju nam ući u Cetinski manastir, Čipun, Vlašku crkvu, kao ni ostale vjerske objekte diljem Crne Gore. Ne možemo se pokloniti ni Čivotu Svetog Petra Cetinskog, Vasiliju Ostroškom i svim našim crnogorskim svetinjama u Crnoj Gori. Crnogorska pravoslavna crkva je mnogo puta naglašavala da se utrošilo mnogo vremena za dokazivanje onoga što je lako dokazivo, da je Crna Gora stara i cijenjena država, za čiju je obnovu bilo potrebno više od 80 godina, kao i za obnovu Crnogorske pravoslavne crkve. Međutim, i dalje nas prate nerješivi problemi od fundamentalnog značaja. Prvo, obnova i nacionalnog kulturnog fonda. Drugo, povraćaj državnog vlasništva nad crnogorskim crkvama i manastirima. I treće, kao i uklanjanje nelegalnih objekata širom Crne Gore. Prinuđeni smo da se borimo za ravnopravnost u svojoj sopstvenoj državi. Državu smo obnovili, a duhovni i katastarski suverenitet je prepušten Srpskoj svetosavskoj crkvi, koja krivotvori i devastira sve crnogorske hramove, crkve i manastire već 9 decenija. Očekujemo od države Crne Gore da konačno riješi pitanje imovine Crnogorske pravoslavne crkve. Dragi moji Crnogorci, dragi moji Nikšićani, nadam se da ćemo i ovo uskoro završiti, a ove naše drage prijatelje koji to i danas drže u svome vlasništvu, da će doći na mjesto naše, a mi na mjesto njihovo. Neka je sretan današnji hrišćanski veliki praznik i rođenje Hristovo. Neka vas Bog, Gospod, blagoslovi i vaše domove i vaše dobre, poštene i prijatelje, a nek slušaju i naši, oni koji nas ne vole, nek je danas njima srećan Božić i Badnji dan. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Ja sam sa vama i vi sa mnom obnovit ćemo Crnogorsku crkvu jer je naša. Budite sigurni.